Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado Aphan ta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji Abang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. West Karbi Anglong arong sopi ward number 5 along Sorkar pen Kerap thang nata long lipin lang pusi birta achotay long pen pachinipon. Lakhanar kep Hamren Constituency arlo malong PSK parlo along nilitum Karbi Anglong News Channel apherang ke baskarong pipen amithang arong mate asan chom along non kidobom BJP a sorkaratum thangta sorkar pen Kerap awi pinlang pusi birta achotay along pen paklangpo. Totangte ang ton pen Karbi Anglong News Channel apherang ke baskarong pi Hamren Town ke parlo ward number 5 ko an kaching thur amo longdun loma laso aputa kahumridam alam thele arjuponik sinang Kardom aprangsi Karbi Anglong News Channel kelang arado am hansdame aprangsi kardom tipilo kardom nilimen baskarong pi nilinon Hamren rong supi Hamren Constituency malong PS long sido nili lapen non nili dak Hamren rong supi ward number 5 mate ladak ingtia rong lapen rong hang rong along sido lo lasi non nili ke dak nilisan chom lo ward number 5 along aka prek ake hilo rong atok puke damjok flolo sitamen pinya ni dak nimi thanga buhalo amasi lang kijun longle lapen lang kosto lang Aphan dak a facility ave government ben Kerap thang ave la sipinya nangli tum han ni la so acha tai long pen media acha tai long pen nangli tum Karbi Anglong rat phan nangli tum nang paklang ponik to la pen people sin nangli tum nang paklang ponang kong malam bangke Karbi Anglong team Karbi Anglong mate non BJP sarkar tum alang litung non chari bom sarkar tum kai kita development pusi hangkong la sila sa development kai kita hangkong along bangke ni li pini ladak lang kijun longle pensin ni dak si ground report humlo lapen nang litum hanang lang non lapen kai kis tameli tu ma CM Dr. Tuliram Ronghang sitame CM interaction program mate council program mong sitame ladak kisung pendang lok kupima Karbi Anglong kisung mane CM aning ki hang alam mate aning alam thelam kache thandam ji phansi as CM interaction programs kami alang litum atok along bidam lo sidame pinia ni nilitum phan dak Hamren Constituency malong PS long non dak ward number 5 lapuke Socheng Constituency lapuke Hamren Constituency nilitum bang kali thakatung ki do tumbang lo si ladak man bisikoi langi chun longle thepiklo daga radasan chom dak tutel don krip ho theroga raddo sistem pinyar ni lang ki jun longya phansung pe khangjang lo athe lang le ave pulo de pirthe longge isi kithe dung kisung duko lasi lang heno chithelo lang heno kailo lasi lang le ave de litum reng ne lasi dak elitum kaching chi pendang lo lasi nang litum Aphan sitame dak birta chatai lo na paklang pon lo alang litum arniwang non kachari bo masarkar tum alang litum ke development chaning ke hang lapen pinyani paching thura sai sitame alang litum benangan claim lo sitame pinyani CMA interaction program long atok ke thandam pote dak Hamren ward number 5 nilisam chom long ke sorkar pen athang Kerap ta vela lasinang li tuhan pini nang paklang pondiglo la birta chatai long bensi la benang li tum nili tum han tak morsing timung EM alang li stamil to nili tum asan chom long bangke pinyar ni thang Kerap avela alam bangke Kerap avela alam bangke nang li tum pandili na paklang po lang sitami ha check fangarong an bangke jal jivan mission hada anang lelo hada anang lelo sitabe dak nili tum sanchom an bangke jal jivan mission ta nang lele alang ta nang lele dan ke lasi dak karat ke kisung khete khaya lasi non nili nang li tum hanang paklang ponpo dak heno la heno alang dagarong asan chom alang helo mate along paklo lasi cameraman gang chanon lasi nili na paklang ponpo la so alang abugan si lang kechudu gong et
bong et kachi dusi adapten duning adapten dulu pulote ha one as of sisa so lang playing abu chi chuvelo lasi dak ning kreng lo pulote lang jin long le thepik lasi dak ake the kiding atu ngote hamren man sport port pen sitame thang akirap long le bini meta long le solar street light long le lang long le current ta dakave dak anang pali dekhe solar ta nang piek the what dake town area sipurilo sitame town area long ke thanga development ave thanga akaching thura war sai ve pulote rong atoke kuno anlo rong atoke thang ta kalilo rong atoke thang ta kalilo lasi dakar biang long rat nang litum nang lang don dingnom army wang kaching thur army wang mai long ke tham nili ke development akam siklem lo nili ke development akam wan peglo sitame dak nili wat number 5 long ke piniyarni kaching thur tang ho nili tuma phan nili tuma rong phan male nili tuma rat phan nili santoma rat phan ge thang ai sababe lapel ladak malong ps andar sini tum dolo malong ps long kwansi scheme nang le ma lahaya puthak stame nili tum arat lumange thanga chini inde lasi lang litum nili dak na takrang poni lang phan dak kisum khepik lang kisum khepik lamang laheno nang litum han nili dak na takrang lo la so lang abu chi chu la pu ben si kevang a chi chu pen si la so lang kevang si ladak la so lang hapu gi dudak la pen klo hapu ben si la so lang si jun pom lo la si la pana kisum la dak ra tu la si nang litum kar benglong ra han nili development akam ke van peglo sitame development akam ka ni wang che than lo sitame pini arni dak hamrena town no long te bok het punibar bazar adung het lo ladak hindu mission school pen puna dak pini arni lagmasi ward number 5 long ar lo masi thang alang ave ajat ave nanglitum kar beng long arada tum lapet ake the kiding tum da therak thuni meji lasinili a hok pedalang sinang litum hanam paklang iglo nang litum arni wang kaching thur awar sai kinang ji lapen claim lo mene dam lo mene sitame ladakh asam chom ke pinyar nita government bena facility thang travelang hem so pendang lo apor hut ke ratatum ke nang litum phansi vote nang pc nang litum han munet nang paman lo sitame pinyar ni ke nang litum han hang rat phan kelang pona videt alamang si dak pir ta chatai long pen nang litum han nang paklang poling lo garong Lokhojan arong asar Delhi rong sopialong apran kidam juyajok Abang Arpum Kevanji Aphan CEM tuliram rong hang lapen team Karbi Anglong atuma Aphan Kachuningri Lakha inkoi da trok dua barguri MSC Constituency angkang Lokhojan timung Singnar arong asar Karlitang Boron Singnar alangli Delhi rong sopialong asumar atum lokacharli kachelang damahut kopai kilang nopen keso chulong lokpen ajoksi se chelang bomta un edetsi non ke kichitang Abarpum hem an Kevanji Aphan tangka kawe kisung tektik aporahut Karbi Anglong pen aning kemenai Abang phu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang local MSC Richard Tokbi EM lapen hamphang asong atuma Aphan a hemasor lapen Lokhojan timung Singnar arong arwara tumpen Nangra vek thapusi mekri meklangpen tuning report. News report Karbi Anglong News Channel. Kardom sa job min nangli phanang ke tuning report ho CM sa ni ke ninje to tekle ha dekhi si so manung chali jo ete sa okay ha kisu ke mane ana samaram han kichilang dam pulo sosar bura ke heman ke dam ke misen angke handang le ro keson yom ne lason kisu bimar chulong lok lo angke lason adap bihus dam de lo angke non mang ke si chilang bom ta un de lo non ke ju sar bura ta be de lo Kevanji phana hu bidanang pidun tha putisar nang li phanang tuning ri le tholo mane angke joda lokho
gamburalo nili polo nili asupia kleng mang lo sin nang li panang chuning rilit thalo sa Kardom sa same sa pini nalifan chuniri alam thegela phunlo je nili hu polo somar delhi lo ke chali atumhan kechilang dam poma nadak pen dam ro poma ni thom ni pli pini hopta ne an agri nang man lo yo asi langli hala dak li pen se chalong lok masi ni thom ni pli ne guhat delhi hospital si se chelang bom lo sitame un edelo nasi non bangso patient mate so dead body ni tum ki Kevanji Aphan ta akisik sak dokok lo sar la si flight pen Kevanji puta 2 lakh nahi ta hosa lasi nirtum ke upai masya velo lasi kachirok nali phan nang Kachohang nali aje upai pe hetame Nerabdun bek thasa lasi nali phan chuniri la landalo ni ke ninge ta thek theda lo Lakha Sirkep Amring Constituency Jerkindeng Police Station Kiparlo lang sumipi arong amikar thong tero na hem mi chopidet pu archulong si tong sekot pen CEM Dr. Tuliram Ronghang amitang amonit mensing phang chuaphan nang toisi Kerap kipajerdam Tere ni phai thong kep ningkan surihinira inkoira phorni Jerkindeng Police Station Kiparlo lang sumipi arong amikar thong tero na hem Kopi koson penloni mirok ami hem mi chopidet along CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Kerap Kachohang atengpen bir talong si tong sekot pen CEM Tuliram Ronghang amitang amunit men singphang chuaphan nang toisi kisungdet ahemtun atumaphan tangka pen chenglok hem kachidip ji aphan ting banphli pusitami Kerap kipajerdam Labang Soalong Lakha Sirkep Amring Constituency ex-VDC Chairman Bor Singh Ingti ex-VDC Chairman Lokas Milik Lapen Jerkindeng Sport Association Amaipu Joy Singh Ingtiatum Chetongdun Labang So Kerap ke Pajerdam Thegapot Halapu Kisung ke Phodet Ahemtu Natum Penta Tong Sekot Pen Kerap ke Longapot CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Jud Un Epin Akero Pajerpo Jerkindeng pen nang kilo Berta Kethilot Milik report Karbi Anglong News Channel. Teron hem non la da adim lo alang li hem me chu det lo lapen alang li CM Dr. Tuliram Ronghang Aphan alang li Kerap Kachohang lo la sorting se CM sarang alang li team bate phangchu ki hai phan tu dap nang toy lo mem sing phangchu alang li phan CM dom nang toy lo lada tin la pen la ki kim Aphan Kerap alang li Kachohang ateng pen kormu otat tame ko dam nang thon la sei CM sar Aphan da la son hakisung Kerap thek pot ni tumahin menta churu par pigla Keron hem sor CM Aphan Kerap Kachohang pen pini hemi ke cholong dak adim nang humri pen nilitum CM sar ateng pen sinili tumalang tumhan ting pajir tegang lo nasi la soteng pen sinili tum CM ke khana teng pen si dak la soteng pen si dak wang ban pli la pen bang 30 mm la pen ban pli poisa ta suri thom tegang ko Ingdeng Pli Hindi Bhakhi Sanstha Lapen Hindi Bhakhi Student Union General Conference Kapamanpo Nijang Karbi Anglong District ke Parlo Nawaibil High School Patu Aklamalong Ingdeng Pli Hindi Bhakhi Sanstha Lapen West Karbi Anglong Hindi Bhakhi Student Union General Conference Kapamanpo Tere chiklo ni phai thong kep ningkan surihinira inkoira phorni Kopili Constituency Arlo Nawaibil High School Patu Aklamalong Ingdeng Pli Hindi Bhakhi Sanstha Lapen West Karbi Anglong District Hindi Bhakhi Student Union General Conference Arnisi Aparman Kapamanpon Ada Porphainar Kep Malongpen Flag Card Banner Otponsi Bang Pharo Phosose Student Atumpen Really Damsi Puthot
Hindi Phaiski Sanstha Lapen West Karbi Anglong District Student Union Alama Pangjarpon Sinaya Pal Lapen Raju Yadap Aridengpen Lapen Putho Chikimo Asai Dengpon Bang Sopi Mai Charipon Yowahir Chuhan Pensi Chepahem Pupon Mai Along Aluhia Manpen Chetongdun Kopili MSc Pawan Kumarai Hindi Phaki Sanstha Amai Phu Sirnaya Pal Lapen Ongdung Kethekidingatum Chetongdun Pen Mai RDPdu Mai Along MSc Pawan Kumarai Pen Lamthe Ningjepon Bihari Akhai Mate Hindi Phaki Akhai Atum Angri Angdon Pen Dovek Nangji Lapen Election Ahut Pusita Me Khai Chelang Vek Nangji Pusi Ningjepo Khai Angbong Chipunang ni Nangke Chohan Nangke Rajbar Gupta Chohan Duripu Chipu Pepin Pen Lama Akengri Seme Dengpon Vek Nangji Pusi Alangli Pen Ningjepon Lasi Eklaivet Dolote Hajat Akamle Klem Sita Unpo Pusi Mai Along Hindi Phaki Sanstha Lapen West Karbi Anglong District Student Union Amai Along Klardak Pen Than Pachinipo Kheruni Penankelo Berta Kam Singdera Report Karbi Anglong News Channel আমাৰ সমাজত বুলি ক'লে নহয় সকলো জাতি সম্প্ৰদায়ৰ সমাজত ভাল বেয়া থাকে আমাৰ সমাজতো ভাল আছে আমাৰ কিছুদিন পূৰ্বে আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে ডিজে যেটো মানুহে আমাৰ বিয়া চিয়াত কিবা কিবি বজায় তাৰ পৰা আমাৰ সমাজত কিছুমান বেয়া প্ৰভাৱ পৰে সবৰ ঘৰত ভাই ভনী আছে তাত মানে কিছুমান অশ্লীল শব্দবিলাক উচ্চাৰণ হয় তাক মানে আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ আমাৰ সমাজে গ্ৰহণ নকৰে আৰু এটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় আমাৰ সমাজৰ লগত আমি যেহেতু কি আমি কাৰ্বি আংলং আৰু অসমত বসবাস কৰি আছো আমাৰ গোটেই জাতি সম্প্ৰদায়ক লৈ প্লাই সমন্বয় কৰি প্লাই আমি চলিব বিচাৰিছো সবৰ লগত ভাই বন্ধু হিচাপত সবৰ লগত একটা মিলা প্ৰীতিৰে আমি জীয়াই থাকিব বিচাৰিছো গতিকে বেলেগ সমাজতো তেও আমাৰ ডিজেক লৈ প্লাই সমালোচনা আমি দেখা পাইছো আৰু সোশ্যাল মিডিয়াত বিলাকত মানে আমাৰ সামাজিক মানুহ কিছুমানে তাত সমালোচনা কৰে গতিকে আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিত মানে নিৰ্ণয় লৈছো এটো পৰাপক্ষত মানে আমি ইয়াক বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু সেই মৰ্মে আমি ডিসি মহোদয়ক এখন জ্ঞাপন দিছো আৰু সেই জ্ঞাপনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান কাৰ্যবাহী তাত হৈ আছে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তৰফৰ পৰা তাক আমি সন্তুষ্ট আকৌ যি ইয়াৰ পিছত যদি তাৰ ওপৰত যদি কিবা এটা কৰিবলগীয়া আছে এটো আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম नमस्कार आप सभी के माध्यम से मैं समग्र जनमानस को यही बताना चाहता हूं कि आज यहाँ पश्चिम कार्बी आंगलोंग के अंतर्गत नवाईविल अंचल में कार्बी आंगलोंग हिंदी भाषी संस्था तथा कार्बी आंगलोंग हिंदी भाषी छात्र संस्था का जो पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला है उसका एक दिवसीय यहाँ अधिवेशन हो रहा है और इसका जो प्रतिनिधि सभा है उस सभा में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया और मैं यहाँ उपस्थित हुआ मुझे काफ़ी प्रसन्नता है मैं काफ़ी खुश हूँ और इस पवित्र क्षण पे यहाँ मुझे जो माहौल जो देखने को मिला एक नया जो सवेरा है वह होगा ऐसा मुझे महसूस हो रहा है और यहाँ हिंदी भाषी समाज जो है कार्बी आंगलोंग में विशेषकर तो कार्बी आंगलोंग में जो हिंदी भाषी समाज है जो लाखों की संख्या में है और जो अस्थायी रूप से यहाँ के नागरिक हैं तो इन सभी के द्वारा सन 1992 में इस संगठन का जो है स्थापना हुआ था और तब का जो नेतृत्व था वह काफ़ी सक्षम और काफ़ी दूरदर्शी रहा था जिसका नतीजा है कि आज 30 साल के उपरांत भी यह संगठन का जो झंडा जो है बुलंद है और इस संगठन का कार्य जो है आगे चल रहा है और इस संगठन के माध्यम से न जाने कितने यहाँ ऐसे सामाजिक कार्य हुए हैं जिससे यहाँ का जो समाज है जनमानस है वह उपकृत हुआ है
तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा सभी लोगों का जो रवैया है, सभी लोगों के चेहरा जो प्रफुल्लित है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आज का जो प्रतिनिधि सभा है वो है विषय वस्तु जो भी रखा है उन लोगों ने उसके ऊपर चिंता चर्चा करेंगे और यहाँ से एक नया शुरुआत होगा जिससे यहाँ न केवल हिंदी भाषी समाज बल्कि हिंदी भाषी समाज यहाँ का जो अन्य जो समाज है उसको भी मार्गदर्शन कर पाए, उसका भी नेतृत्व कर पाए, उसको भी आगे ले जाने में, आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कर पाए। इसके लिए यहाँ एक अच्छा निर्णय और एक अच्छा रिजल्ट यहाँ से निकलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.